عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن كيبار مدمدون ترتيل كو ريت كو قرآن كيبانجنجبي الله سبحانه وتعالى يا حمدا شكر كرا. أدي تبامي هنگ ترين أمي همي هكي قرآن أنغني قرآن أنغنا ده ميها كموجا حديث كربي على مي على نبيا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات السلام الدعاء كرا. أدي صلوات السلام جا إكليفان جا آلنا أصحاب شامل كرا. كيرت قرآن بلاغن كيوم کے ورچوال قومی مبارک دہاس بھی افتتاح کرم کے رسمیاتا اور یہاں بیفورنا مرحبا دنوا. دیوی راجے کے رئیس جمہوریہ کے نائب الفاضل فیصل نسیم، منسٹر آف اسلامک افیئرز کے منسٹر ڈاکٹر احمد ظاہر علی، ادی ڈیپٹی منسٹرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادی میدکی دیوی تاریخ ہوگا دیوی تاریخ کے رنگ چینا ورنگ علیگدہ بولیں امنادوے دوہے ملنگ علا دیوی راجے کے تاریخ گاوس میہا گنا بائکا عددکا بیر ویگوتا ہلوالے ونا می وچل قرآن مبارک فشیدوس ہدی ہم اہم میں راجے بیرو گاوس تبی دیوہین بیر وے ہمیں کنی نوتا فردما قومی مبارک كن مسدنا الفدان مي دبه تاريخ غا رانغا كورون ليلوينه وغوت كوله ميكهلا بودو رسميات گه معلومات هم گامس ادوسوا بيفونا بلا بيفونا كومهمس مهموان مي مبارك ريفا واغوتا ميكموگه معلومات حسا قدما ورن ادبير كما قول مدنواني الفاضل Deputy Minister of Islamic Affairs الفاضل شافي علي. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدهري عالم توكيري الله سبحانه وتعالى صلوات سلام ودون قراني مي امت وكاو صاحبا محمد صلى الله عليه وسلم می صلوات سلام گا ایکلیگ فانگ اترو آلنائے متر صحابی شامل کرا. دیوہ جمہوریہ کے نائب رئیس فیصل نسیم، منسٹر آف اسلامک افیئرز ڈاکٹر احمد ظاہر علی، ڈیپیوٹی منسٹر آف اسلامک افیئرز حسین شریف، alon menge mi haflaye wadagen tibbevi emmeha izzattering dura gaatun manzaru ballawamun adosamun gendawa emmeha lobweti divherayitun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ade demme tibe fulunnan aduirigen dia fadan algon men mi wagut koluga mi faha kura haflaye ki waram muhimmu haflaye gaumi femwaregga qur'an mubarate virtual ko duniyege eki kankoltakum bairwe gota fursat fahi koddigen hinge furatama mubarak feshumuge rasmiyat mihar koriyam midani egotun mi mubarata gule kommeswaregge mawlumat kolen hissa kollumaki munasab kamaka wative mi fiol matiga alon ekan kolleveto balan ade mi mubarata ki miga kurin bawamun gaumi gorwa mubarata hilafa mulin tafat gotaka battan kurevigen virtual ko kuriya gendeve mubarate midiya aharu algon men wani tiris timmana gaumi gurwa mubarak bawwafa ehen namaves muli duniya kurimati fawa coviduge mi halata guligen kuriga algon men babbamu miya gota gaumi gurwa mubarak bevven netumuge sababun e mubarak miyahara faskollu miyahar madujassalu mafaho algon men miwani tafaatu gaumi femwaruge gurwa mubarate rayituna hisaba genesdiv irad kureviyamu mi halatun aragene vijje kama waanama anna aharu tiris hatarwana gaumi gurwa mubarak kurigaves e babamun anna gota e femwaruga adi evres furihamako bevveto algon men masake quran kommekas mifaharu mi babba virtual gaumi mubarak ಬೇವುಮ ರೇವಿಫ ಮಿವಣಿ ಪೋರ್ಟಲ್ಲೆ ಮೆದುವೆರಿಕೊ
portal ge zariyain dariwarunna mi mubaratuga bairu evumma fursat libe gota egotun alon menge mi mubara deburaka bahale fa mi wani audition ge buraka adi final bore audition ge buru alon men bevuma hamajehifaawatni miyadum feshigen mimahuge ashawi ha demeduga dariwarunge kiyawunta dariwarunna fonwa leve gota egotun alon men ummidu mi kurani miyadu barajahuma hisabum feshigen mimahuge ashawi ha demeduga vihaves gina adadegge dariwarun mi mubaratuge audition ge boruga e dariwarunge kiyawunta alon menna hisaba portal medweriko fonwane kama adihama ehemme mimahuge ashawi hum feshigen alon men mi dariwarunge kiyawunta judge ko ege tereng howaleve kudin final bura gendiyuma faho December mahoge 13 satariya deterega alon men mi mubaratuge final bur kuriya genda gota amajehi famiyoti ade mi mubaratuga bæveriwan beenumwa dariwarun kuram mijehe kamaki mi mubaratan haassa kureifawa portal ga emme furatama registry wan me jeheni egotun mihar mi portal upload kuraifawane ministry ge website www.islamicafairs.gov.mv mi portal ge link mihar feniwadagen hunnawane portal la wanuma fahu portal ge registry kollevumun e registry wa farayattaka e befulun ge phone sms libi wada gannawa hisabun eiri mubaratuga bæveri eifa eya fahu alon midennevi tarihuga miyadum feshigen mimahuge ashawi ha deterega dariwarunge kiyawunta record kuruma fahu nota bæveringe kiyawunta record kuruma fahu portal la upload kurave gota farma kurei famiyoti ade kuriga mubaratuga alon men ekiyeki category ta fula daira ek baavwamun akamuga wiinames miharuge halata balafa mi mubarai hamayekani kuriyak gendan alon men nimma famiyoti balagen kiyawa mubaratege gotuga egotun mubaratuge ekiyeki umur furata bahale fa mihar wan alon menge iulanuga e ma'lumatta hissa kurei fawan adi mubarata gule hasa usule ves mihar shayu kurei fawan egotun hanga harunda nuwa harunda egara harunda tera harunda sola harunda nawara harunda adi ekavi saharunda mi mubaratuga alon me kandala furi umur furatake adi mige itura ekavi saharum matives mi mubaratuga ekavi saharum matiga bagaves dariwarunna nota bæverinna bæveri ven adihama ehemme balagen kiyawa mi mubaratuga de categoriyaka mubarai bahale fawani mi December mubarategga rajyega mulin alakkama aluna gabul kuraveni migota farma kurei famiwani egotun emme furatama category gotuga miwati mujawwaduko diguraga kiyawa bay adihama ehemme hadaruko kururaga kiyave gotavves mubarai farma kurei famiwani ehma alun midennevi umur furatakun dariwarak nota bæveriyako kiyawan beenumwa category ei diguragu kama wanama mujawwadu baga e dariwaraka bæveri wen nota kururaguga bæveriwan beenumwa kama wanama hadaru baga bæveri wen evves bæveriyaka de umur furaayga bæverumga fursaten nonnan adi de category ga bæverumga fursaten ves nonnan dariwarunga kiyawunta record kuruma fahu e dariwarunna kandelifawa mugarrarun e dariwarunga kiyawunta record ko portal lang upload kuram mijheni egotun mihar yulan kureifawa yulana adi usuluga bayan kura mugarraruga terein komme dariwarek ves diha followat waruge kiyawuma fahu record ko portal lang upload kuram mijheni final bura dariwarun hobumuga wara boda bala ekkamen ei dariwarunge marks addihe evvura matin hoda dariwarun final bura mihoveni adihama ehemme komme jinse wakin komme category yakun emme matin marks hoda fan service bæverin final bura genda gota hama jefa miwati mubaratuge insaf kuruma visnafa nota kandelifawa daira tahki ammuko guruwa mubaratuge insaf kuram mi gengule daira takkam gawa lahnu jali lahnu khafi fasaha adu adi raguge ba ya insaf kurevige daan ade mi mubaratuge alumnen ummid kurani miha lui faseha gotaka miyaduge gawuma nota muli duniya dimaifawa halata riyaekko algonmen mi mubarai migota faruma ko fotumuge sababun rajyege eki kankoltahuga tibi alunmenge lobweti divehi rayitun
බොඩෙත් මීහුන්නා තුත්තු කුදින් මේ මුබාරාතුක ගින අදදක බෑවරිවාණකම අදිහම එහෙම්ම දිවෙහින්ගේ වරක් ගින රයිතුන්නකි දුනියගේ එක කංකොලතහුග දිරිඋලේ ෆරායත්තහුකමුග වාතීවේ මේ මුබාරාතකි දුනියගේ එක කංකොලුග තිබ්බෙ එක කංකොලතහුග තිබ්බෙවි දිවෙහි ලොබ්වෙති රයිතුම් වෙස් බෑවරිවා එබේ ෆලොන්න ලිබේ රණුග ෆොරසතෙක් කමුග බලා මේ මුබාරාතුක එබේ ෆලොන් බෑවරුමකි අලුන් මේ වරක් බොඩන් එදේ එදුමෙ ආදේ මේ මුබාරාතුග මිදන්නේ හුරිහා ෆරායත්තකුම් බෑවරිවේ අලුන් මෙන්න එබ්බාරුන් දීගෙන් කාමියාබ් කමායකු මේ මුබාරාය කුරිය ගෙන්දුම්ම ඒ හුරිහා ෆරායත්තවගේ එහිතරිකම් බේණුම් වාකම් අලුන් මේ ෆොරසතුග ෆාහ කොල්ල අලුන්ගේ වාහකොළු නිම්මාලුන්ගේ කුරින් මිෆද බොඩු කමෙ අලුන් මෙන්න මිහා කාමියාබ් කො කුරිය ගෙන්දියුම මෙදවරි ෆරායත්තහුගේ නන්ත ෆාහකො ඒ ෆරායත්තක ශුකුරුගේ බහෙ බුණලුමකි කොම්හෙ මුනාසබ් කමෙක්කමුග ෆෙන්නාතීවේ එකම් වෙස් කොල්ලාන් ආදේ මේ මුබාරාතුගේ හියාල් අලුන් මෙන්න හිසාබ අලුන් මෙන්ගේ ඉස්සතරි මිනිස්ටර් ගෙනස් දෙව්වා මිකමුගේ මසෙක්කේ ෆෙෂුණු දුවහුම් ෆෙෂිගෙන් මිකන් කාමියාබ් කො කුරිය ගෙන්දියුමට්ටක මිනිස්ට්‍රියා කිරිත කුර්ආනා බෙහෙ කෞමි මර්කස්ගේ ඉස් වෙරින්නා මුවස්සෆුන්ගේ එහිතරිකන් අලුන් මෙන්න වරබ් බොඩ ලිබිෆාවේ එහෙන් කමුන් ඒ ෆරායත්තක වර ખાસ ශුකුර දන්නවාලම් බේණු අදිහම එහෙම්මෙ මුබාරා කාමියාබ් මුබාරාතකන් හෙදුමට්ටක අලුන් මෙන්ගේ මේ මුබාරාත අයන් කුරයිෆාවාන් වත කණ්ඩාලිෆාවා විලරස් කොමිටිගේ ෆරාතුන් රයා දුවාල් වර පුර මසෙක්කත්තකේ කොග්ගෙන් අලුන් මෙන්න මිකන් කාමියාබ් කොද්දුනු මට්ටක වර බොඩ එහිතරිකම ෆෝර් කොද්දීෆාවේ එහෙන් කම විලරස් කොමිටිගේ හිමනේ එම්හා බේෆලොන්න වෙස් වර බොඩ ශුකුර දන්නවාලම් බේණු අදිහම එහෙම්මෙ අලුන් මෙන්ගේ මි මසෙක්කේ කාමියාබ් කො දිනුමුග එකි ගොෙග්ගතුන් එහිතර වෙදෙවි එම්හා ෆරායත්තහුගේ නම් ෆාහක ජුම්ලා ගොතෙග්ග එම්මෙහා ෆරායත්තක ශුකුර දන්නවාලමු අලුගොන්ගේ වාහකොළු නිම්මාලානම් අලුගොන්ගේ උම්මීදකි මේ මුබාරාතුග වර ගින අදදෙග්ගේ දරිවරුන් බෑවරින් බෑවරිවේ එබේෆලුන්ගේ කියවුන්ත අලුන් මෙන්න හිසාබ ෆොනුවා කාමියාබ් කමායක මුබාරා කුරිය ගෙන්දියමුග එම්මෙහා ලොබ්වෙති දිවෙහි රයිතුන්ගේ ෆරාතුන් අලුන් මෙන්න වර බොඩු එහිතරිකම ලිවිගෙ දානකම මිහා හිසාබුන් අලුගොන්ගේ වාහකොළු කුරුකොල්ලානම් හුරිහා බේෆලුන්න වෙස් වර බාජ්‍ය වෙරි දුවහකන් එදම් වස්සලාමු අලයිකුම් වරහ්මතුල්ලාහි වබරකාත් शुक्रिया डेप्यूटी मिनिस्टर अल्फादिल शाफी अली मिनिस्टर विद्यालय हदें अनुस उम्मीद करनी राज्य बेरुगा तिबि गिन दिवेहि लोबति गिन दिवेहि मि मुबारतुगा बारवाने कम एव्वे शक्यन कुरं एई मिफद तारीख तेरेदा मिफद वर्गद मुबारतगा बारुम कियस हमेकनि फखर कमगास देकेन हम यगिनुस मिकहद बडु मुबारते रेविगन दार नोत मिकहद बडु मुबारतेगे वाहक मेहं अन्नेरुगा मिनिस्टर के वाहके नोत मिनिस्टर के मुखातब कोल्वे नतीयाम ओंड हिवने कोमसोर कम उनिवेदाने कोमसोर कवर बोडंग उनिवाण कम ओंड गबुल कुना एम मिहा सब ओंड एमरिलानी मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के मिनिस्टर डॉक्टर अहमद ज़ाहिर अली के बस्कती तो अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद मेदगे शरफ मेहमान इज्जत नायब रईस ऑनरेबल फैसल नसीम मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के ईश्वरिंग मी मुबारत के फंडियारूं वडान तिबे मेहा अखुन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अदे इंगडानवाने हुरिहा बेफुन नबस कीर्त कुरान की एई एम्मे मैफे अलगुणमें उलेंबी गोय बयान कुरा इलाही कानून अदे की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया दूक्रबा ए वडागन्नवी अलगुणमेंड देचे दूक्रबाफा ए अल्लाह के फ़ोता की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्ने की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कुरबनी मी देती का हिफाहट्टा फिकम बनी नवा
mi decha amal kofikama banina mati abami hun magfure digen nudane mi foto ke hifattagen ha tibiha duwahaku awon menna tibeveni hagguge gotuga hagguge magga ade mi foi ugeni adi uganna dinamaki ei emme hiyo kam bodogen wa amalu kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korobani khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu ke ba mi hunga tereng emme hiyo mi haki kirt Qur'an ugeni adi ehmi hunna e uganna de mi hay den mi foi kiyawa mi hunna behe gatun kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan korobani mi foi kiyawa miha qiyamet duhu mi foi ei kirt Qur'an emi heka shafaat tirwane den hame gota engoda nwane mi foi reach kiyum ei sunnatun sabit kame kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sahabi bekale al bara namaka kiyun bekale vidalwani timangale fan adwesime erriya kit rasulullah sallallahu alaihi wasallam wattin wa zaitun kiyawa vidalwaadu timanna e adwahafa timanna ege kurin ad eg fohumes eha riitiko kiyawa vidalwa aden ehin ebbes faratukum naaham emege chiki kir Qur'an riicha kiyum eyes alukame ehmima jumla gota dannawa kama banina ma kuriga mi dennevi kantattaka riaya ko alugana denneveni mubarat togtireng emme mam mubarat ki emme hiyowegum wa mubarat ki ei kirt Qur'an mubarat en kirt Qur'an kiyamuge mubarat tak mi bevun ei emme hiyo mubarat tak kan alon faah kolla ade demme deputy minister se faah kure fadan mi faharu algon menna kirt Qur'an kiyamuge mubarak bawan jehfamiwati tafaat gotaka mi fahar alon me mi bawani kirt Qur'an balan kiyamuge wachal qawmi mubarat ge gotuga mi halatuges sarkarum beenumbi kirt Qur'an e kiyomuge mubarak duun kolla kuriyek gendiyum mi masekke medu nukendi rayitunna hamiya mi masekke kuriyek gendiyum ei sarkarum beenumbi kamaki ingoda nmane mi mubarat libigembe khas sifateke demme e ani taaruf ke se faha kure fada mi wachol ko bebe furata mubarak haradu kudako bebe mubarate emme gina mi hunna bayruma fursat ulwali fawa mubarate mi mubarate ki diguraga adi kuru raga kiyomuga fursat libe mubarate rajyen beruga tibe befrunna bayrumga fursat libe mubarate mi mubarate ki komme bayriyakes e bayriyak huri tanegga huregen bayrumge fursat ulwali fawa mubarate mi tafaat sifataken ekuleve gota mi masekke kurumuge emme bod beenamaki kiit Qur'an lobi jessum kiit Qur'an ge e lobi kudinge hituga ashagennu mi emme bod maqsadaki sarkaram beenumwa maqsadaki mi dini kantatta kureru sarkaram faharges ministry faharges dini kantatta kuri erwon nun ehen kamen nukura manen nukura hema alon mi fursatuga faah kollam mi mubarak tuga masekke kuriya gendiya iru alganda hizat naib rais ke faratun libunu lafaya irshad alon mi fursatuga warabboda faah kollam mi mubarate gotuga battan kurmattaka edebbi lafa ei miedu alon na hisaba mi masekke as fishing medveri sababaki em alon mikam faahko wara ikhlas sarkamag izzat naib raisa warabbar shukur danma adi mi fursatuga rais ibrahim salih alon mikam tatta rawa hingumattaka edabba lafaya adi dine kan tattaka edabba ahmiyat kan faahko alon rais ibrahim salih wara ikhlas sarkamag shukur danma
ಆದೆ ಅಳಗೊಂಡುಗೆ ವಾಹಕಗಳು ನಿಮ್ಮಲಾನಿ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮೀ ಹುರಿಹಾ ಕಂತತ್ತೆ ಕೈ ಕುರುಮಟ್ಟಕ ವರ ಬುರಕೊ ಮಸಕ್ಕೆ ತಕೆ ಕೊದ್ದವಿ ಬೆಲೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ವರ ಬ್ಯಾರ್ ಮಸಕ್ಕೆ ತಕೆ ರಿಯಾ ದುವಾಲು ವರ ದೋಸ್ತಕೆ ವಾಂದೆ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬ ಕುರುಮುಂ ಆಸ್ ಮೀ ಮಸಕ್ಕೆ මියදු ෆෙෂේවරු මිවි එහිම ඒ ෆරාත්තක සරවණ වර ඉඛලාස් තිරකමාකු ශුක්‍ර දන්නවා අලගොන වාහකුල් නිම්මාලානි අලගොන මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අලගොන මි කුරාම සකතක බරකාල් ලැබු මං එදි දුආ කුරා හාලු අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතු ජසාකල්ලාහ් ඛෛරා මිනිස්ටර් අද හම්ගාමස් අලුමන මිනිස්ටර් ගවහකයන් සෙන්ගෙන්දී කුනිම සගොඩ දන්නා ෆදාන් මේ මුලින් අල දිවිරාජ්‍යක තාරීඛ ගාස් මුලින් අල කුරවේ කම තාරීඛ තෙරිය මියදුගේ මේ වගතු කොළ වදගෙන් දානේ මුහිම්ම රං වගතු කොළ අන හම්ගාමස් අන යගේ මිහාර හුරිහා බේෆුල්මස් ඉන්තිසාර කරවානි මේ වරගොද හෆ්ලා ඉෆ්තිතාහ කරබම වගතු කොළක තිබෙෆුන්නා අලුන එකම අලුන හුරහකන් අලුන නොවන එහෙමම අලුන අවශ්‍ය ගන්නානි මි මුබාරක් ඉෆ්තිතාහ කොද්දව මෂා අදි මුඛාතබ කොද්දම වරන් අදබර කමයකගා දිවිරාජ්‍යගේ නයිබ රයිස්ගේ වරම් අල්ෆාල් ෆයිසල් නසීම් ගාරි හුම් මිකමන් එදමු අල්ෆාල් ෆයිසල් නසීම් بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا අදි ලස්ලහුම් කුර්ආන් කියවා විදාළ වාෂේ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين Islamic Minister Dr. Ahmad Zahir Ali Ministry is wearing Mubaratuge Fandiyar Kankurava Beflon adimi hafla wadan tibbewi emme ha beflon assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ade me fortames covid nawaraga mi dati ondago wagotuga mi fadam mubarate ade urwan kiyomuge khassa mubarate divehi raitun ආදි රාජ්‍යයක තිබෙ ෆරාත්තකාදී රාජ්‍යයෙන් බේරුග දිරිවලුවා දිවිහින්න බෑරුවේ ෆද ගොතක ඉන්තිසාම් කරවි කමට්ටක මිනිස්ටර් ඩොක්ටර් අහමද් ज़ाहिर අලි යෂා ආදී මිනිස්ට්‍රි ගෙම්මහා බේෆුල්නා මේ මසක්කතුග ශාමිල් වී එම්මහා බේෆුල්නා ගවඬු පර ඉඛලාස් සිරකමායකු ශුක්‍ර දන්නවා ආද මිෆද කොම්මේ කමකුන් ಎಂಗಿಗೆ ಮಿದನಿ ಯದು ಸರ್ಕಾರಂ ಖಾಸಕೊ ದೀನಿ ಕಂತತ್ತಕದ್ದೆ ಸಮಾಲ್ಕ ಆದ್ ವಿರಾಜ್ಯಗೆ ರೈಸ್ ಜಮಹೂರಿಯಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ ಈ ಸರ್ಕಾರಂ ಮಿದೆನ್ನ ವಿಗೊತ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡುವೆಂ ಅಮಾಜಕಿ ಅವಣಮೆಂಗೆ ಲಾ ದರಿಂ ದಿವಿ ರೈತುನ್ನಕಿ ದೀನ ಲೋಬ್ಕುರ ಅದಿ ವಕಿನ್ ಖಾಸಕೊ Qur'ana lobi kura rivetiko Qur'an kiyawa bayakam hedum ei waramati maqsad awon qabul kura gotuga minister ge wahak fuge spaha kor vigota migota mi mubara intizam wagen diumu mi mubaratuga bayrungu fursatu divi rajyage huriha raitunna libigen abade mi kuriga awon mena be vigen dia mubaratukum libigen dia ade mi fursat mi gota tanaw sifainne en kamun awon gabul kurani
mi kuriyan ottagos awunu men hama gina bayaka fursat libene fada gotaka mubaratta intizam wagen diumaki ei hasaka awunu men vissanjehen kamake ade gurwa mubarate miyadu feshigen dairu gurwan kiyawmuge mubarataka ga bayriwa emmeha befulun dariwarun waraboda samalkan devvanvi kamaki gurwan kiyawa gurwanuga bayan kufawa gota awunu menge horiha amaltake behettu adawunu mennaki satta muslim gawmegga awunu men emmen diriwolamun dairu abadu awunu men hewgetta iskurange wajhe awunu men ekakon ekaka hewkon hita ogatiri wabayaka awunu men wange wajhe awun gabu korani awun mena islam din genestin emme bodu diya enwata emme bodu nasihatege gotugoes mi wani ogatirikan iskoro masha mi hunan hewkon hita awun menge ulumuga komme kameves ragalu gotuga behetto e miyaduge huriha darinna khasako dariwarun nan awudu dannawalan goti tiwahi gawmuge taraggi kuriyarun oti miyaduge lafatuge jiil ammatiga ade madama gawma hawalwan bayakattibi miyaduge kudakudin em hasagotega mifada kantattaka itor samalukame digen awunu menge kantatta kuriyak gendenje kama awunu qabul kor ade warad dati duwasake uriha masakattake kurumuga mudagu kantattake miyadu ebuhur enna sawundu hama midandi waluga wakin khasako qur'anuge ilmu fatorwa muganna devvuge masaka koravwa emme afarat taka mi dati mudagu kantattawge tereimves ekantatta kuriya gendawa kamataka awundu wara ikhlasiri kamayko efarat taka shukru dannawa awun qabul kurani mi mubara irat kurviya legendani kamiyab mubaratege gotuga kam adi awunu menna awunu men kura kantatta ki irat kurviya ragalu kantatta gotuga hada ekuri bayge gotuga awunu menna ulumuge nasib libigen diumaki ei awunuge miyaduge duwa awunu men emmennaki qur'ana lobi kura adi qur'anuga bayan kufawa gottaka awunu mege ulum battan kura bayge gotuga hedumuge hew tawfiq Allah subhanahu wa ta'ala minbar korevum edu awunu ge wahakolo awun nimmadani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh शुक्रिया दुहे राज्य के रईस जमहूरिया के नायब अल्फाज़ फैसल नसीम आदमी उफार वगत कोलस मिहारमनी न्यूमकं हादीफा एनमस निमालम कुरीगा वर मुहिम वहाँ के धन्यवादाना मादमे की दुहे राज्य इस्लामी दिवस वहाँ कर दुहे नोत इस्लामी दिवस मिदवस ग मुनासबतुगा नोत मिदवस वहाँ कर मटका मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक अफेयर्स के फरातुं मादमा हवीर कुडकुदिंगे वर खास शोए वहाँ का धन्यवाद मिशो एक लाइव को कुडकुदिना गुलागन कुरेगेंदे प्रोग्राम शोए मिशो लाइव को टीवी अमुगेनस्तिन वनी हम जीव अदि हम यहाँ को मादमा रे हम एदवहा गुले गोतुम खासा फोरम में बाहकस्त नवालमों मी उफार वगत को लागुन निम्मादानी अलगुन में वर बड़ा फाहा कुरंजे अलगुन में गे मिया दुगे सरकारम दीनी कंकम देवा एबारदो खासा को नायब राइस अलगुन में नफेने के दनी कुरान खासा को कुम कम बेव कम गानवस एमकफान का शामिल हों वर बड़ा लिबे कम कम का एक मट्टका नायब राइस वरंग खिलास तेरे कमा को अलगुन में गे ही तो गे एम फुमनो शुक्र धन्यवाद
algon benasha manikfana mikamga sabit kan devash amin ما سابني أفاوري حفلان مالنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته